Alright! Yung kaluguran mong pasosyal. Ala na yung mga pera. Ano yung patamad? Hingisip mo social na ka, pero yung balo wala na ka mampera. E kapatugot king pamanutang, aliwa naman ikang mamayad. E kabisang malakwan king uso, sasabayan mo ring barkada mo. Makontento na nung atin agyo mo yan. Nakanglaguring anak mo, kalat-kalat laking baryo. Kaya mo po ring mayayato, sarili mo na mong lagu-lago. Kaya kasusuot, makapalalo pa. Malapit na ing birthday mo, isipan mo ing tao mo. Nagawan mo di manutang, pang social piningke kang handa. Tsaka mo nga nagkating tao, pantalalo kang makurelyo. Isanan mo na utang mo, agyo mo yan. Nakanglaguring malan mo, menibatla mo king utang. Kilwal bale, malinis ka, kilom bale, binabi ka. Ituloy mo ing kapal mong lupa. Alright, so once again, thank you very much. Kaya sa support ng King Bells TV. Alright. Okay, so shoutout kay Ruben Escarcha from Bataan at kay Reggie Luis Agad from Lubao. Alright. Ako naman lalaganasan, pero atin tawong makanyan. Nung metong kakaring mituran, magbayo na ka. Makontento na nung atin, ingiagyo pamilit. Tatang mo rin ning swerte mo, magsikap ka mo king mo. Susuko, agyo mo yan. Manyaman lang gagastusan, lalo na ring pipagalan. Emunero ko iistresan, ing rugong kekang iyutang nan. Alright! Yan mo na rin stress. Salamat!